आवाज दो आवाज दो इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद AUDC host now BBC host now Borgasto karo BBC host now BBC host now AUDC admin host now AUDC admin host now नारियों पर अन्याय हम नहीं सहेंगे नारियों पर अन्याय हम नहीं सहेंगे We want justice We want justice KSA long live अनुराग कुमार अपन को वोट के पिंड तोप करते अनुराग कुमार अपन को वोट के पिंड तोप करते अनुराग कुमार को टर्मिनेट करो अनुराग कुमार को टर्मिनेट करो AUDC admin house now AUDC admin house now BBC house now Pinig kempa satheno ketalo nitum dharna ke do alam ke ajak din kruben kador chini lo je itum university ke itum ke kalbeng remote area lo aja tabe ye pastel bhi char liya tha ve pusi hakoben ke se tum andolon kemsil as university banlo non university campus bangjo thi bangke dak arlo pene agotno pi arlo sopan exploit pi dak jasme swarlo phan jase Anirudh Kumar po assistant professor do alangli ke hindi department alangli department along kacharli student to mapanan alangli ka exploit lok men tume pene alam pathepen ahem tame hang po nanem pe tame pon po la sexual harassment people kalipoti internal marks pipe lahe ka do therapy ar luso to man chenek bomlo maduta chithan hai ajaga photo ni tumlong do inura supido laso supi ke phan ke anu pesi pamche ka photo sidolo laso supi banke api charli hai si university rina koklo lason proti ituma university nongmi ke nongno si dam bomlo lasinon bahag mp bahaniang jir inut ke bengal pen ke bang central university campus si bang bengal pen nanga charli si daga bang inut ke te bohat lamding angjir latung bang lo char latum sonthot si claim lo amatum chicha ko nesi latum lo media lo bang lo nang tum si chini po media long sonsurialam nije lo chipaklang lo tum du kaning ko ay mokha chipaklang lo Anirudh Kumar lo bang so assistant professor pisi ke claim ma laila ma ke media long chithan lo sita media do kan focus lo organization kan ma rap nahi ta rapun bang wedalo chela tum ke la victim to bang ke ahohai long le do majok pata la si KSA long bang lo KSA ke cheng bada tum chirab dun si la tum chirab si the complaint pilo memorandum pilo song bong pen disi kado be chirab pen si ta bang ke chiklion thoma phan suspension bilo chiklion thom suspension juragra oni tumko nitum reminder ko nitum memorandum pilo phan terminate nahi sakuri pen discharge nahi pa demand pc akonon 6 ma extension lo pusi arjulong te 6 ma phan bangso suspension order ma nitum thenglong lang ta no so office am pon tum lang nam po lasi nona banke la lang phan mane suspension order extend ba majok nona banke ICC committee tum ha silchor ke do tum la tumang ajak la accused person la bangso Anirudh Kumar apai khogi dun jonsi khobor long pusi arjulong lasi silchor men punang long lo victim do phan punang lo sipulo nang tum lai false case ki pi chok che chividronon kalite nang to phan nitumta apko case nang pipu pusi ke ther la hedo bangso jok la bahania victim ti nitum long towe banglo immediate bangsi nitum chi wailo la si daga bangke immediate protest pipe de chok chelo la mathasi protest lo adiman bagal hanlo je Anirudh Kumar phan asakor men terminate nang po la phan terminate pen jongsi kone transfer float prote hadak ta sonthot si claim nampo polote komane jir komane sopi di komane
angji latum phothulipo jate puthot phothute de jepan Anirudh Kumar phange sakuri basi pabeder nangpo lape alangli logethanji abang phukali logethanji amoral rights avelo alang noitik odhikar avelo logethan thuipan lasila phanga sakuri pabeder nangpo 2 number bangal halo itum ICC committee bodo university along latum bang besi lahai phun pine besi nang lobom statement and bom lasila ke chokche dag bang besi la accused tomhan chingki pen alang litom pc ke claim ma duk bedona koson se Anirudh lang tomhan ka behave lahai lam ahoglam chini pen Anirudh Kumar phan pasaspen chogli asa korim patar minute akam claim nahi rasi ICC committee bangke dipu bang nangpo la so hinia diman besi pinitum jasmet men amat dharna do besi protest lo halo Nanti kupuson pensi lapuson Assam University di campus along kupuson alam ki keklang bro. Abang so petang. laso koson si ke klang ro kalam bangke also pinsi media long bang lo mati media long jithan pensi api ke jok ta rabone sini tum organization lo vaccine tum rab dun do la bangke la tum ke non alam non hedo palam lo ninkan kepsi la son sulibom lo sila tum report pi Anirudh Kumar ke ninkan ke bang bang la hindi department la son lok ar lo so bang ka exploit hoyto itum arling piang jita do thai lo mane ar so tuman do thai pore chithana he dalo la sila so chithana he pen phobom lo aja tum kat bom lo prote itum university ke nong no sito po non itum full free university pan tum demand bom itum pura da ke koson lo bada affiliating power so university andar ka college ka khuli na power itum long nahi Abang su akes abang ipen nikan kecualian kan ya pramen sih dulu itu mahin bentame lah Assam University di campus Justinian Budi abang su punya kintung dua desa sih kaki semi dulu ipen itu tempat alam data na happy bang ke lah pulau je ICC itu ipen ada administration untuk bang ada lipan 3 month suspension dulu kalau bang su 3 month suspension P8 pen lagi sistemnya pinian kan saya lah si dia lama bukan silang Anirudh alam mai pena anak Brahman alam ni kereta alam pena anak pulo sidem tu muka itu ni tu ngawe ko pen tapi ni tu laso university lam dunde ko pen stame konsul pena alam dulu timu thegan de tapi non wang at pen stame victim stame klang lo laso ni tu mena ati man mangela pulo je alang lipan mangke suspension ko de pula terminate na po la dak masih pa wang long de na po Assam University punya pas betul tadi kalau binglong akang matidak Assam angka India angka apa sih na hok sih tamit lang pangai pajuan long de si kenang ko bersih tamit administration apan made itu DC kan tamit itu curi lo si morning hong ne non la administration da wang po lang lipan another 6 months suspension ti busi itu asong bong lang lipan injury ko si hok pada kan saya bangke nili long ta authority ave meyong ta authority ave itu si pion choji si hok pada kan saya sini tu macam tu kai ki sitame ake chok che long mangke itu macam tu dekhe si alam angal pamai sai bek nai si anong hong na thi wardik ke dil da pion ne meyong pion ni di ame alang pan hok pada pak kang sai palong ji pan mangke ni tu me kai ki support lo victim lo kai ki full support lo kai ki sitame si